dostları, urmattуу özara jardam toplum müçelері. Mana bugün biz ekinci okudu başlayabız. Bunday başlaganımız sebebi mana көрүп турасыздар, бүткүл дүйнө жүзүндө, бүтүн мамлекеттерде өзбекче кырдаал чыгып, шартка байланыштуу WhatsApp аркылуу biraz окуу жүргүзүп коелу деген максатта. Мен өзүм кайрадан бир тааныштырып кетейин. Мен Сколов Ибрагим. WhatsApp numaram 0776 menen 77 23 26. Mana buyursa bugünkü video sabakta ötken bolsa, kayсы убакта болсо ушул номерге чалып, кайсы группаданыздар, атыңыздар ким айтып коюшуп койсоңуздар, мен өзүм чыгып сурооңуздарга жооп бере беремин. Эмесе бүгүнкү угуучулар бүгүнкү күнгү экинчи окуунун программасы менен тааныштырып кетти. Программаны карасак, экинчи окуунун программасы. Biz bugün neden başlarız gerekli? Ötken temaları kaytalap çekip, tasdiqlap, soru жооптор болсо жооп берип, ошолорду жүрүш керек. Анан окууга чейин тест жүргүзүш керек. Негизги темабыз бүгүн бухгалтердик эсеп же болсо күндөлүк. Ötken sabakta айтып кеткенбиз, ар кимиңиздер тетрадтын акыркы листине күндөлүк жазып жүрүңүздөр. Күнүгө эмне жумуш аткардыңыздар, эмне кылдыңыздар, ошону жазып жүрүңүздөр дегенбиз. Ошол бухгалтердик эсеп күндөлүк тууралуу öte temamız. Ekimiz tek karta. Üçüncüsü ekonomikалық analiz. Tek karta tüzü boyunca özünüzü top bolup bölünüyorsunuz dağı. Mana tek kartanı okana kança düşündüğünüzler, kança kıldığınızlar top işte ister. Andan keyin gruppanızdan 5-6 topka bölgen bolsa, oşol toptan kandaydır bir lider çıgat dağı. Oşu özünüz ödemеңиздерди prezentatsiya kılıp beredi. Keyinki ekonomikалық analiz boyunca bolot. Keyinki test, okudan keyinki test, anjinlikte oluşu, soru cevapları bulup, kanday soru cevapları bulsa, oşol yerde işti atkarabiliriz. Oradan başlayıp durgan bolsak, ötken temada başlaganbız. Bu dolbor kim, dolborun maksatı kim, atkarucular kim? Dolbordu kaytalap ketsek, dolbor bu ayıl çarpasını öndürübün jana tamam aştı jakşırtуу dolboru. Onu özümüzce düşünsek bolot. Ötken sabakta jakşı taksızda ötkenbiz. Ayıl çarpasını öndürün jogoruladı. Bu degen biz öndürgön ayıl çarpa progressasın tüşümün jogorulatıp, ekologiялык taza produksiya alıp, anan baldarыбыздын, неберелер, чеберлерибиз тамак ашын жакшыртышыбыз керекпиz. Бул иште alıp barıp işe aştıra turgan Jalalabad regionaldık aylık konsersiya kengeşi bolur. Men oşol Jalalabad regional aylık konsersiya kızmatının ökülü bolamın. Kaytoloodan burada bir programmаны talkılap olbaylыбы? Kimingizlerde bir sunuşlar, же koşumçalar var. Жалымчалар бар. Бардыга макулсуздарбы? Eğer kemçildik algı olsa, WhatsApp arkılуу жазасыздар, аны kaytalap kayra жөнөтөбүz. Ötken temаны kaytalap koysunuz. Kim kançalık esip kaldı, kançalık oldu kaytalagan, bu jakşı bolot da. Kaytalan başlasak, ötken temada negizgi temamız parnik bolgan. Parnik kaytalay turgan bolsa da, negizgisi emne sizlerge tasir kılgan. Mana sizler okuga çeyin, okudan gittiğe sürgüzöstür, oşanın analizde biz gördük. Birinci, marker menen sebu sizlerge жаңылык bolgan. Marker menen sebu. Ekinçisi, sugaru bolgan, ha? Sugaru. Bir sugargandan keyin çıkkanga çeyin açpaşыбыз керек деп сүйлөшкөнбүз. Себебini уккансыздар, дагы оорлуулар жакеширме көрөбүз, дагы кайталап кетебиz. Üçüncüsü mümkün boluşça termos kılıp жабуу. Termos ыкмасы менен жабуу. Жабуу.
Dagın kандай sizler partiyangizler kандай ösüp jatat, kандай abalda, mana körsetken telefon arkылуу surap nemek saňlar jogap bereberibиz.